kano kanya nuko Ubutaliyani, Ubufaransa ndetse n'Ububirigi ari ibihugu byamaje kwemeza ko bikwiye kuganira na Vladimir Putin, perezida w'igihugu cy'Uburusiya, ndetse byatangiye ari George Hamilton utangaza ko Uburayi bukwiye kuganira na Vladimir Putin. Emmanuel Macron aravuga ati ikintu cyakurikiraho ni ibiganiro, kandi Emmanuel Macron yagaragaraga nk'umuperezida usa nkaho adashyigikiye ko ibiganiro bigomba kubaho hagati ya Vladimir Putin ndetse n'abanyaburayi, ndetse yabihuzaga na Frédéric Merz na Keir Starmer. Ariko bimaje kugaragara ko Ubufaransa ubwo buriyomoye ndetse n'Ububirigi ariho icyiciro cya Union Européenne giherereye, nabo bashyigikiye ko ibiganiro bigiye kuba cyangwa se bashyigikira ko ibiganiro byo biyobora bikanakemura ikibazo cya Ukraine n'Uburusiya. Ese bino bivuze ko yaba ari intsinzwi ku banyaburayi? Urabibona gute? Ariko tugiye kuri none mu Bufaransa ari kubera imyigaragambyo ikomeye cyane, imyigaragambyo y'abafamazi baba bahagurikije bari imodoka bakoresha bahinga bakabijyana muri Capital City mu Bufaransa, ndetse ni ikibazo cy'amasezerano ya Mercosur. Ndetse ayo masezerano Emmanuel Macron avuga ko ari amasezerano basinyanye kuva kera 1999, avuga ko ari amasezerano ashaje bakwiye kuyakorera kuyakora bushya bakarenivera. Ariko nanone ikibazo gituma batarenivera ni ikihe? Kuba bikomeje guteza ikibazo mu bafamazi b'abanyaburayi, ariko bitigwaho bishobora gutera ingaruka bingana gute? Yagiye twicuje mirongo migari. Ariko no tutibagiwe ko ku munsi w'ejo habaye akanama k'umutekano ka Loni kiga ku kibazo cy'Uburusiya kubera ibitero Vladimir Putin amaze iminsi agaba orashinike kurasa ku nganda za Ukraine zikora intwaro ndetse n'ibikoresho bya Ukraine bari babahaye abanyaburayi n'abandi bose. Putin yarabirashe umusibejo. Rero kano kanya ari Vladimir Putin we aracyafite za nego. Volodymyr Zelensky twabonye avuga ati Putin ni inyamaswa, Putin ni umusazi, mukumireye muzane mudubwirinzi bw'ikirere muduhereza ibikoresho. Putin agomba kumva yego tuje mirongo migari nimba bizashoka simbizi. Approach zose ziremewe muri politike. Iyo ugiye mu kurwana bikanga, muyoboka ibiganiro, negotiation na discussion. Kwa kuva yisho ibigitangira George Hamilton cyane buriya n'umu extreme droite cyane, ntabwo yigeze ashyigikira ino ntambara. Buriya iyo ugiye muri camp Burayi, aba extreme droite, aba extreme gauche, hari n'abasantro, ari cyane cyane abantu baba extreme droite ntabwo bashyigikiye intambara. Even mu Butaliyani bababwiye ko akigoro initiative yo kuganira niyo bazatera inkunga, naho kurwana guterana amagambo fundraising barwanya Putin ntabwo babyemera. Abantu umva i Butaliyani burya nabwo nk'Iroma, urumva ni igihugu nakibona kiri soft power mu bintu by'imyemerere no mu bintu bituma abanyaburayi nyine bajya mu bintu bya spirit yo kuba hambo apana gushamburiyana. Nk'ubu rero Ubutaliyani, Ubusuwisi, warumva Ubusuwisi bujya muri izi duel cyane za Hongrie, urumva. Kandi buriya ikintu cya challenge ba Emmanuel Macron nuko Union Européenne igizwe n'ibihugu 27, ariko burya bahari article ivuga ko umwe mu bamambre cyangwa se kimwe cya gatatu cy'abamambre ba Union Européenne iyo kitemeye resolution ntabwo icyo cyemezo gifatwa. Mwibuka igihe u Rwanda bashaka kurufatira ibihano muri Union Européenne, igihugu niba ari Luxembourg, Ububirigi bwashishikaye ngo bafatire u Rwanda ibihano baba barabyanze. Bita icyo cyemezo gihita kiburizwamo. Ni nayo échec Union Européenne buri ifite. Ntabwo Ubufaransa nubwo ari igihugu kinini gitanga inkunga nyinshi muri Union Européenne, miliyari zirenga hafi 24, urumva, z'amayero, ntabwo bivuga ngo kirahita cyempoza bikorwe. Barabona bigahura na Hongrie kwa Victor Orban n'agaterekareka Putin ni mu mwegere, ubwo nge nzabahuza na Putin. So nuvuga ngo ikibazo cya Ukraine n'Uburayi cyazanye camp ebyiri. Hari abumva Putin ashobora kuganirizwa agahindura ibitekerezo, kandi na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya yababwiye ko room y'ibiganiro nayo irafunguye, ariko no kurwana turi tayari. Bije nyuma yaho kurwana babonye binaniranye nka biriya bya Kisekedi hakurya. Ufite amakarita yose, ahubwo ikibazo kibazwa
uraganira waramaze kwicisha abantu we Zelensky urumva noneho bije nuko manda zabo zirimo kurangira. Emmanuel Macron muri umwaka baratangira amatora y'inzego z'ibanze. Ntushobora gutsinda amatora uri muri gahunda y'intambara. Deje ubu ngubu Faransa nta bije baratora, n'Ububirigi nta bije baratora. Uribuka ko bari bemeje ko imitungo muri banke y'Uburayi y'Uburusiya ihita ikoreshwa mu ntambara. Ubutaliyani bwarabyanze, Hongrie irabyanga, n'ibihugu byinshi. N'Ububirigi bubihagararaho ati ntitubyemera kuko aribwo bwacagingwa ayo mafaranga, nibwo bubikiye ikibina kiriya kibina urumva. Bivuze ngo nta yindi option, nta mafaranga bafite. First of all, iya kabiri Union Européenne yacitsemo ibice. Iya gatatu rero n'abanthropologue abantu benshi birwa bibaza Keni gufatira umuntu ibihano cyangwa kumurwanya ukoresheje imbaraga ntabwo ari byo bikemura ikibazo, ahubwo byongera ikibazo, hazamo izindi version z'ibibazo. Putin bagiye bamwizora mu bintu byinshi, mu mashampiyona mpuzamahanga, ku masoko hirya no hino. Abantu bazi psychology y'Abarusiya cyangwa nk'iya Putin ntabwo urwana nawe ntuhangana nawe, ahubwo uramwiyegereza. Abantu bibuka umudamu wayoboye Ubudage Angela Merkel, chancelier y'Ubudage, bari bageze ku mwumvikano wo gushora gaz y'Uburusiya mu gitembo tineri izaca mu Budage uko begeranye igakomeza ijya n'i Burayi ku mafaranga make bafatanyije kuri izo tineri. Babaraga miliyoni hafi miliyari 15 z'amadolari. Urumva ko ari menshi. Kandi kimwe cya kabiri Angela Merkel yari yamaze kugitanga. Ahubwo bakavuga ati Angela Merkel Putin yaramushutse aramutereta uko ari umudamu amukuraho amafaranga ni arimo kuturasisha. Ubwo nawe Putin arafite aravuga ati nimwongera mugafasha umupira hasi tuzasubukura. Ikindi cyongereho uburasirazuba bw'Uburayi niho hantu hari imitungo kamere myinshi ituruka n'ibijyanye na energy. Ibi bihugu byinshi bishyigikiye Putin cyangwa bishaka ko baganira ni ibintu byadepandaga kuri energy na gaze na peteroli y'Uburusiya n'amasamba ari mu Burusiya na Ukraine, niho bahingaga bo benshi urabibona. Bakajyana aho mu Bufaransa na ni naho hari ubutaka udashyiramo ifumbire y'imvaruganda aho kwa ba Putin. Niho hari ibinyampeke myinshi, niho hari za energy. Mbega Uburayi ntibwabaho budafite uburasirazuba bw'Uburayi ariho Putin ayoboye. Ahubwo bikagaragaraho kumurwanya, ahubwo nibamwiyegereze kuko ubu igiciro cya gaze kirahenze. Uburayi barabizi, inflation mu Bwongereza ahantu hose birahenze. Hari n'indi documentaire nakurikiraga bavuga ko kwiba amatelefone, aho telefone mobile smartphone zihendeye zahenze ahantu hose. Ngo ubujura banditism iribe bw'abagangista i Londres bw'amatelefone n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bugeze kuri 26%. Aho muvuga mu bwami bw'Ubwongereza agatelefone urebye nawe barakagucapura. Abana bibera muri bidonville hafi y'inkengero z'umujyi, urumva cyabibera mu biraro munsi y'amateme. So ndumva ikiraho nicyo Georgia Meloni approach bakoze ni nziza, irahura n'iya Victor Orban n'iyabo mu Busuwisi. Ni byiza kuko ba Emmanuel Macron manda zabo ziri kurangira, nta n'amafaranga bafite, bakandiho biranga. Iyo nama nabwo turabiza, inama bakoze UN General Security Assembly n'umwe twabibwiyeho ya UN inama kanama Security Council. Yego. Bibazaga Orushinike niba Putin atangiye kujya bakubita Orushinike yayizigaruye. Ubwo next target ni bihugu biri membre ba Union Européenne. Arongera ababizicyuye. So baravuga ati rero reka turebe ko twashaka indi approach twe kumushotora uko abamufata nk'umusazi. Ariko kuba bavuga ngo ni umusazi no bamucokoje. Undi Putin uramureka. Kuko uyu murashe nawe arakurasha. Bije basubiza igitero bashatse kumugabaho igihe Zelensky yavaga Palma Beach. Yego. Yagura na Trump. Florida. Florida. Bihura nuko Zelensky nawe ni umuterroriste, n'umuntu nawe w'udukoryo ukunda gukubagana cyane.
bavuga ati rero umuntu azadukururira ibyo twashaka kunguka dushobora kubihomberamo, kandi abantu batibuka muri amasezerano na Putin yabemereye ko ibintu yashenye azabibasanira. Ntabwo muzi ko biri muri close, yarabyemeye ibyo yashenye we ngo azabisana muri Ukraine nibemera ibyo abapropose. Ubwo nyine nta yindi option niyo. Rero Orushinike bavuga ati rero Putin ashobora no gukora no kuri Satani kabiri akaduhindura umuyonga, uko buriya Putin adiringa na psychology y'abanyaburayi, ko abanyaburayi batinya gupfa. Nejo bundi mu Butaliyani bakoraga mobilisation ngo kongera ngo amafaranga yo mu gisirikare. Abaturage bavuga ati amafaranga yo mu gisirikare ayacu twizigamira nimuyashyire muri affaires sociale. Nk'ubu nta miti iri mu bitaro, nta biki, kubona umuganga biragoye, umu specialiste uko ibura kibazo tufite muri iyi minsi bafite ikibazo cy'abantu benshi bari kujya mu za bukuru cyane kandi bakeneye kwitabwaho. Ayo ni amafaranga, ariko bo basaba kwitabwaho mu mafaranga nabo biteganyirije. Noneho kuba Putin abashoje intambara bashaka kujya kurwana nawe biragoye. Tubyemeranyeho Keni, Uburayi ni umugabane ushaje, kandi ushaje ubushaje ni ugenda ubyumvamo, ni ugiye kuri field kurasana uba wumva ko nta musokoro. Ubwo nta yindi option, ibyo byose mu kubyemeranyaho nta yindi myanzuro igaragara, nuko bagomba kuganira na Putin. Mercosur rero, Mercosur ni amasezerano y'ubumwe bw'Uburayi bwagiranye n'ibihugu byo muri Amerika Latine, aho ngaho hagana nyine bivuga yavugure mu 1999. Yego. Ariko up to now ayo masezerano yarakeneye kuba validated, kuba updated, kuyapudatinga. Ntabwo bari guhuza kujyana na pesticide. Ikintu rero avuga rero ibituruka ku buhinzi n'ubworozi biva muri Amerika Latine, harimo za Argentine, za Mexique, za Brazil, bya bihugu bwinshi, za Peru, urumva babijyana mu isoko ry'i Burayi free trade, nta misoro, urumva bari muri competition ku biciro. Rero kurube yaje guhinduka gute? I Burayi nabo bafite abafarmers, abahinzi n'aborozi. Pesticide nayo turayizaho. Hari ikibazo cyuko ibicuruzwa biva muri Amerika Latine byadominye isoko ry'i Burayi, binagura make. Par exemple, hari ibyo mu buhinzi bita revolution agraire, green revolution, niyo wabyita green revolution. Green revolution ni impinduramatwara cyangwa ni imbaturabukungu mu buhinzi. Ubwo bijyana n'ubworozi buriya ni nk'umukandara. Iyo muyikoze mweza cyane n'ibiciro bikagwa hasi, ko twemeranye ko Amerika Latine ubwabyo ira population ni abaturage benshi cyane par rapport y'abo Burayi. Abo Burayi rero ni benshi, Burayi bwose bashyize hamwe bagera muri miliyoni, ariko atari Union Européenne baragera muri miliyoni nka 450 hafa cyane, niko binameze. Ubwo rero abenshi rero muri abo barashaje. Shatse nakubwira ko miliyoni zirenga 150 rwose ibintu byo kurya byarabananiye, ubu basigaye birira imbuto n'imiti nibyo bibatunze. Ntawe kibasha umuceri, ntawe kibasha akaboga byande rushe. None rero bazanye ibintu byitwa kupigana ku isoko. Iyo Uburayi bubijyanye muri Amerika Latine biba bihenze par rapport y'ibiriyo, uko n'iterambere ntago bingana. Ariko haje ibintu bya climate change na pesticide. Uburayi Bufaransa bizi ko bukigikiye ngo climate change, ngo conservation d'environnement, ngo urabona ngo Brazil ngo impamvu iri gukora cyane ngo irimo iratema ishyamba Amazone, ngo kandi ntitwagura ikawa n'icyayi n'ibiki byose biva muri Brazil, ngo kubera bangije ngo amategeko y'ibidukikije. Brazil kavuga ati Brazil iraguka, nayo ikeneye iterambere, twakoze imbaturabukungu mu buhinzi, ahubwo mwe mumenye ibyanyu. Urumva bakazana mutwe dutiriga. Abanyaburayi bamwe bareba ko bavuga ati abantu muve muri amasezerano, ahubwo mubacaginga imisoro myinshi kugira ngo ibicuruzwa byacu nk'abafarmers b'i Burayi n'ubundi ni mu misoro yacu tubashe kumetiriza isoko ry'i Burayi, kuko murabona ko na Trump yadushyiriyeho tariffs hafi 25 niba atari 15%. Mwabibona? Nawese ko twatakaza ishoko ry'ibintu twoherezaga natwe muri Amerika, ko Trump yasizeho charge
ko Ubushinwa mubizi nabwo bwe exportinga cyane abo isoko ryabo riri poor. Amerika Latine ko bafite main d'œuvre ya makina bakabidushyira babuze isoko, rero niyo myigaragambyo. Uko i Burayi ni specialite, ubukungu ubuhinzi bwabo ni politike. Wowe urahinga leta ikagushakira isoko, itagushakira isoko ujya mu muhanda pana bino imboga zibijumba n'ibiki ubura n'isoko ry'inkoko zikagenda zibura ibiryo, leta yakubura isoko. I Burayi ibintu byabo byose ni politike, kuko bari abantu babatse inguzanyo muri banke z'i Burayi ziterambere z'ubuhinzi. Meme chose na Leta z'Ubumwe za Amerika nuko babigenza. Nuvuga ngo ibintu byabo byose ni economy, ni cost. Urabibona? Wowe Emmanuel Macron twejeje ibintu, isoko rya Amerika Latine riratunaniye, none mwe mukomeje kubafungura ibicuruzwa, ahubwo ni mu bibane mushyire imisoro, none bakore ibyo bita consommation domestique interne. Baravuga ngo twebwe i Burayi why not tutashyiraho blocus continental, twe tuhinge ibyo tugira gute tukonsoma, n'ubundi ni mu misoro yacu. Nituzamura urwego rwo guhangana na za Amerika Latine n'ahandi, bizagira gute? Bizafungurwa. Pesticide rero, pesticide ni imiti irwanya ibyonnyi byo mu myaka, ariko ibyo byonnyi rimwe na rimwe ni cyane cyane ibyonnyi bitagira colonne vertebrale, cyane bavuga ngo bitagira amagufa, insect, amasazi, mibu, nkongwa, yego, cyane cyane ikintu cyitwa inzuki. Inzuki cyateje ikibazo ku buryo bari kudevelopa systeme yo korora inzuki, kuzitubura. Nabwo urumva niba uzaba ari ibituburano nta karite y'ubuki buzaba bugihari. Bakavuga ngo izi pesticide koko nanjye maze iminsi mbikora observation, inzuki zabaye uko inzuki yo zigiye guhova, babyita guhova. Urabona inzuki yo ziri kujya ku ndabo, murabibona abahinzi bo barabizi n'abantu bo mu cyaro. Uzabona inzuki ikunda kujya ahantu hari uturabo ikihumuriza, igatwara utuntu mu myaka, mu mirima. Buri inzuki igira uruhare mu kubangurira imyaka, urumva? Yarangiza igahita igira uruhare nanone gufata utwo tuntu turi biology two mu myaka, nanone hirya no hino ikagenda igahita ikoramo ubuki mu mutiba. Yirirwa irimo irabangurira ibimera. Yarangiza igahita ijya mu mutiba gukora ubuki. Iyo ni biodiversity nyine, ibinyabuzima. Urabibona? Noneho bifite ikibazo pesticide abanyaburayi bakora zirimo ziragabanya cyane cyane inzuki, kandi kuba inzuki ziriho bidufitiye akamaro. Ibi byose mubona bino bintu biparazita byose burya bidufitiye akamaro, no kugera ku bikeri cyane. Muramuzi ko ibikeri bidufitiye akamaro cyane, si n'ibiri byose by'abashibu. Oya context, oya muri biology ntabwo urumva bino bintu biba mu bishanga. Urabibona zino nyamaswa, bino minyorogoto, imitubu, birapfa bikidekompoza. Iyo byidekompoje bikora ibintu by'amazote n'amakaribone, nibyo rero bikora ifumbire bikivanga n'ibyatsi byumye bigakora ifumbire y'imborera, NPK. Urumva? Nkuko bavuga NPK ariko y'imborera ya gakondo, pH, phosphore. Nyine hari ibintu biba bakoramo amafumbire bikora element physique zo muri element biologique cyangwa chimique. Urabona azote, carbone, iyo byivanze na oxygene. So ibyo bintu byose rero biraza bigakora ifumbire, bikaba intungagihingwa iri mu murima. Ari amazi abifasha kwidekompoza no kubora na oxygene. None wateramo nk'umuceri, wateramo ikindi kimera ukabona kibayeho neza. Ariko nanone biba ari ibiryo by'amafi. So amafi naho namwe mukazayarya, namwe ariko mwazapfa inyo zikabarya. Gutyo nyine ni uruherekane rw'ibinyabuzima. Ubwo rero nanone akaba ari ikindi kibazo byateje Keni, ko aya mapesticide aterwa nko mu nyanya, mu biki, kandi urabizi imico y'abantu benshi urunyanya n'igihe ururya utanaruronze bihagije birimo biratera kanseri ya prostate. Izo ni recherche scientifique ziri gusohoka bushyashya, bimwe bigatera na kanseri shyashya ziri gusohoka. Birefere buri Abafaransa n'abantu ba mbere mu bintu bya medicine,
no kudekuvura ibintu by'ibyonyi n'ibyorezo bishyashya. Ndumva Buyapani, Bufaransa, Swede, hari ibihugu biri develope mu bushakashatsi bw'indwara nshyashya n'amakanseri. Ibi bintu abantu bakoresha biri moderne, ingaruka bifite ku bantu, ariko abanyapolitike ntabwo babivuga. So ni ibyo rero biri kuza ibyo bibazo, ikibazo cy'ubukungu biri mu nyungu zabo. Urumva ibi amasezerano ya Mercosur muri Samari afite ingaruka ku bukungu bw'Uburayi, muri competition ntibabishoboye, afite ingaruka ku buzima bw'abantu, afite n'ingaruka kuki kuri biodiversity, ku ruherekane rw'ibinyabuzima. Wiciye bisaba ngo bayabone nuvere babisubiremo. Iyo ni isi dynamique, tugomba kubana n'ibyo bibazo. Ibyo birareba abanyapolitike, rero abanyapolitike nabo bari muri competition. Umushinwa nawe yabasize, barafata iki bareka iki. Yego, ariko urumva abanyaburayi na Amerika Latine bakoranye igihe kirekire. Urumva amasezerano afitanye gura biza 1999, urumva amasezerano amaze igihe kinini cyane. Ntabwo erega reka nkwereke Ken, hari ibintu abantu bitiranye. Bivuze ko Ubushinwa budafite isoko rinini mu banyaburayi bijyanye n'ibiryo. Oya, ntabwo ari uko wabyinterpreta. Kuko Ubushinwa bufite specialite y'ibintu bijyanye n'umuceri, urumva, n'ibindi na seafood n'ibindi bintu biri transform. Rwaba rifite nabo bakabagurira nk'uko Bashinwa bagura ibinyampeke byinshi muri Amerika n'abafamazi ba Texas, urabizi. Ahubwo ikibazo cyaje nuko Trump yavuze ngo abaparteneri ngo ba Irani, Venezuela, Cuba n'Ubushinwa ngo agiye kubongereraho tariffs za 25%. Bivuze ku bantu bafitanye partnership n'igihugu cya Iran kagiye gushyiraho 25%. Urumva ko nacyo ni ikibazo, ziyongera kuzo bari bafite. Nibo bari ufite 15 nk'Uburusiya, arakongeraho indi 25 ibe 40. Ubushinwa bwo bwaratumbagiye kugera kuri 240 ku ijana. Bari basaba bafite 30 ngo bajya 50. Yari aramano yageze kuri. Urumva ibi bintu mwabantu. Urumva Amerika nawe atari gashoza ntamba. None Ubushinwa buravuga ngo rero ahubwo yashyizemo imiyaga, siravuze ko azagira 500. Oya, reka mbereke ibintu mutajya mumenya. Tariffs yo zirenze 15%, nta kintu buri bukore ku isoko rya Amerika. Uba wagiye tarifu duhaniye irengeje 15 ku ijana, ugashyiramo shipping, ugashyiramo storing, ugashyiramo inyungu. Ibaze cost of production, none sigari yongerewe na cost y'ibi byangiza bidukikije, ikajyaho cost of transport, urumva, ikajyaho benefit. Icyo gicuruzwa se kizagera muri Amerika gikostinga ngahe? Nyandi ushobora gusanga Coca-Cola yavuye mu Buhinde iri kugura wenda ukize mu manyarwanda nk'ibihumbi 5, mu rugero yavuye mu Bushinwa cyangwa kuri make nako yakorewe muri Amerika igura kuri make, igura 1000. Gusa uzahitamiye Coca-Cola. Yego, ariko twigarukiye kuri Vladimir Putin, perezida w'igihugu cy'u Burusiya, twakwitega ko abanyaburayi ano majwi ahagurutse hari icyo ari buze kuza gukora birangire intambara ya Ukraine n'Uburusiya ihagaze, birangire tubonye ibiganiro, imirwano ihagaze, cyangwa ni mu buryo bwo kujijisha kugira n'undi bakomeze basenye Vladimir Putin. Barabibona gute? Muri forume ngewe nzi y'ibintu by'amakimbirane, iyo ubwabyo uwo murwana nawe adversary iyo yatangiye nawe kwisubiranamo aba ari intsinzi kuri Putin. Nahita ko ari intsinzi kuri Putin kuko abagize ubumwe bw'Uburayi ntabwo bari kumvikana ku kibazo. Ibihugu 27 ntabwo biri kumvikana uburyo ki batereta ikibazo cy'Uburusiya. Iyo rero ni intwaro kuri Putin mu gihe yumva ko Ubutaliyani butari muri bibazo, Hongrie itari muri murwanya muri Union Européenne, hari n'inkunga bagenera n'abantuza bano b'inganda. Urumva abantu ko yenda babifatira hejuru. Uburusiya ni ahantu h'amahirwe yo gushora imari mu bintu byunguka, gaze, peteroli, ubuhinzi, transport n'ibintu bya chemicals, urabibona. Abo rero batamurwanya nubwo bari mu bumwe bw'Uburayi, warabafungura room bakorane bilateral agreement, ariko birangire babaye mu agent wa Putin, ari za maneko za Putin. None nibo bazana pressio
kuri Union Européenne bakavuga ati ariko mwe murimo muratujyana mu bintu by'ibihombo. Mwibuke ko Union Européenne ibintu proposa byose biva mu misanzu y'Ubutaliyani. Ndumva iyo hajemo nka Ubufaransa, Ubudage, Ubwongereza bwavuyeho bujaza nk'ubuvolonteri, Espagne, byo kuko mubona ibihugu binini muri Europe bifite n'abaturage benshi na ekonomi iri hejuru, niko bikontribuye amafaranga menshi mu bumwe bw'Uburayi. Ariko bashyira mu ntambara batunguka birahomba. Niba Hongrie ikuyemo ipiyo yayo ivuga ati nge ndirandirokte, uribuka ko Victor Orban yifatiye uruzinduko ubwo akajya Washington akabonana na Trump amusaba access gukorana n'Uburusiya. Ngo ibyo amashambure y'abanyaburayi barahaze, bano ba Emmanuel Macron ni ibihugu binini, peteroli bifite aho bisahura muri Afurika na gaze, ariko ntabwo Hongria yabaho itadepanda ku Burusiya. Giorgia Meloni ni umunyamahoro, hari ibintu bahuriraho cyane ku bumwe bw'Uburayi n'Uburayi bwa kera. Hari ibintu Putin ajya afasha Ubutaliyani cyane, ntabwo ajya muri uwo mashamburiyo. So ubwo rero bigatuma ubumwe bw'Uburayi nta buriho, niyo wavuga ngo nta bumwe bw'Uburayi bukiriho. Ubwo ku bumwe bw'Uburayi butariho ni intsinzi ya Putin. Noneho presiyo abantu badashaka intambara bari mu inside mu bumwe bw'Uburayi nibakomeza kuzamura amajwi iraba ari intsinzi kuri Putin. Ubwo se urumva batari urucaba. Yego, ariko ibyo byose bigomba guhura n'ubushake bwa leta za Amerika icyo bari gupanga kano kanya. Ese ubona Donald Trump nk'umuntu bavuga ko ari umugabo w'amahoro, nkuko wenda we yita akavuga ati nagatse intambara zigera ku 8 shaka na Prix Nobel. Yego, kuri manda ye ya mbere twanye Donald Trump n'undi nta ntambara yigeze ateza, uretse wenda muri Iran byari byabayeho abafatira ibihano n'ibindi byose. Ariko Trump nyaga ko kuri manda ye ya mbere ibijyanye n'intambara bisa nkaho byari hafi ya nabyo. Amakuru d'Abraham nicyo gihe yashize. Yego, none se Trump abantu benshi biteze ko azaza agashyiraho ceasefire, ariko haza undi mu demokrate ibintu bigate bikomera. Ariko ki Trump habaye mu mpezima bisa nkaho bino bintu byamugoye ubundi bitakoze. Impamvu yahinduye approach kandi by'abanyaburayi bigomba kuza bigahora n'ibyo Amerika nayo iri gushaka kano kanya. Ariko bintera ikibazo yongeze ku Bwongereza kuko ibyo bashaka byo bisa nkaho bitandukanye. Trump indi key factor abantu batajya babitaho. Trump banze wibaze ngo yasanze Leta z'Ubumwe za Amerika ihagaze he mu bukungu. Ntaho muribuka segment nabereka gukuntu Amerika yari ifite ideni trillion hafi 3 zideni zifite Ubushinwa. Yego, uribuka Trump yamamaza asenya Joe Biden sleeping president, avuga ati kuri manda ye nta n'uruganda rukora buji rwazamutse. Reba ubushomeri bwariyongereye, reba amadeni dufite y'Uburusiya y'Ubushinwa plutôt. Kuri yasanze ntaho Amerika iri, krize y'idolari. Nababwiye ko Ubushinwa bufite trillion 3 n'igice kashi. Ni nabyo binari kurwana, bagiye gukora icyo bita monnaie numérique, idolari ri digitale, udashobora no kurivunja muri currency ngo bishoboke. Afatanyije na Elon Musk bigiye gutuma n'izi banke centrale zikinga imiryango. Amerika irashaka kujya editing guha amafaranga mu mibare yongera yakuramo. Ubwo yasanze abamo mafia, yasanze Ubushinwa burimo bufata currency cyane, bufata cash za Amerika nyinshi. Ariko ibyo yakoraga na approach nta bundi buryo ari kuyikora Kenny, kuko abashoramari ba Leta z'Ubumwe za Amerika ntibari bagicuruza gaze, ntibari bagicuruza peteroli. Bisaba kurasa mu Burusiya ngo wenda agatarifu kazamuke ka gaze na peteroli ya Amerika, ukarasa no muri Venezuela, ukarasa no muri Iran. Abashinwa ukagenda ushyira amatarifu, uribuka ko yongereye umusoro akemera abanyamerika 1K. Sinzi aho byarangiriye. Byari 200 aho bituke. Yego, mu nganda bagiye gushinga ari yemeye ko umuntu wese uzakora muri izo department cyase muri ibyo bikorwa bazamuhereza inote 200. Trump ni umucuruzi, iyo avuga ngo America first bonus, yego, ni transactionnel. Iyo avuga ngo America first ntabwo abantu babyumva. Nugukusanya kazana mu bintu bya guerre froide bifite inyungu kuri Leta z'Ubumwe za Amerika. Eske yumva muri Amerika kujyayo bizajya bigusaba kosiyo y'ibihumbi hafi 15 by'idolari make cyane. Ngaba abantu bose bafite inzozi zo kujya muri Amerika. Ubari zo rizavu Amerika izafite muri banki. Abantu bazahabwa ubwene igihugu bizajya bigusaba ko ushyira ibihumbi 100 by'amadolari. Byose ni amafaranga. Baratarifu byazishyiriyeho, iyo ni amafaranga. Reba igihe yarashe ibihugu bicuruza bikanatunganya gaze na peteroli, ayo ni amafaranga.
iyo ni America First. Iyo ni America First birinjiza muri Amerika. Reba bari kwirukana biratuma ba bantu barenga miliyoni 42 bafashwa buri munsi ibiryo bafite ikarita yo kuriraho. Nuba n'izindi programu yazanye za credit debit card ko bagomba kujya bacagingaho 10%, urumva? Ibyo byose ni programu ya America First, bizareserva biliyoni 100. Nabyo bazajya bakata amafaranga. Bizareserva biliyoni 100 ku mwaka ayo yose. Donc Trump ari muri gahunda yo guhahira Amerika, yarwana, yakwiba nkuko yibye Maduro. Birara amafaranga binjije abanyamerika. Nuvuga ngo abantu badasobanukiye no politike ya Amerika, ni America First. Trump arahutaza whatever buri kimwe cyose kuko biri mu nshingano ze, nibo bamutoye, siwe witoye. Uwo muti rero bagomba kunywa, ariko GDP ya Leta Zunze za Amerika ikazamuka, bakava no mu ideni ry'ubu Shinwa. Nuko rari kugenda bakubita nka serwakira, byagezaho ex-ministre wa Australia Kenny, ubu ni ambasaderi wa Australia Washington, yavuze ngo Trump ngo ni village idiot, ngo ni idiot, ubwo yamututse bikomeye cyane. Washington ahita imusabira guhita yeguzwa ava kuri uwo mwanya, kandi manda yari kuzangira 2027 ngo kubera ko ngo Trump yashenye isi, ngo asenya ngo Military International, ngo mbega ibintu yarabizambije, nta nigaruriro bigifite, ngo ni idiot, no mu president uri idiot village idiot. Ubwo uzabisomo babwira, ariko yamututse bikomeye cyane. Yego, turagushimye cyane Dr. Betarek. Shukrani sana.